wanikela ngendodana yakho ukuze kuzalwe ibandla lakho. Namhlanje abantwana bakho bayanikela ukuze kuhambe ivangeli. Baba wethu ongcwele kubeke enhlizweni nasengqondweni ukuthi ukunikela kwethu kuyakhuluma. Uthe wena mase uphethe umnikelo noma ngowemali noma ngowomzimba, kodwa bese kuvuka ukuthi khona umfowethu onamagqubu nathi, wathi lo mnikelo wethu awusasebenzi phambi kwakho. Baba wethu ongcwele, sifundise ukunikela ukuthi kuyakhuluma kulanda imphefumulo. Baba wethu ongcwele, fundisa ingqondo zethu namhlanje ekuseni ukuthi yilo nalowo otshalayo kodwa angatshali imbewu ephehliwe, atshali imbewu engakhugiyo ukuze akwazi ukuvuna ngosuku olufaneleyo. Baba wethu, uthe wena uyajabula uma umuntu enikele ethokoza. Uma sinikela
sidinga sithokoze sikhululeke sazi ukuthi la sitshala khona kuzovela ithelo zakho. Baba wethu ongcwele, siyazi ukuthi wena usebenza njengenhlabathi, awukazi umnika umuntu into angayifakanga kuwe. Baba wethu ongcwele, siyabonga siyezwini lakho, sithwaleke Nkosi uJesu, sizwe silalele siphume siyokwenza. Baba wethu ongcwele, siyabonga abantwana bakho besanikelile, babusise nabangenawo amandla kodwa wazi wena ukuthi abanawo, kusasa bazonikela usubabusisile ngoba banikelile ngemizimba yabo ukuba khona kule ndawo. ngoJesu Kristu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi.